لە باکووری کوردستان دەمێنینەوە لەسەر سەردانەکەی سەرۆکێرێمی کوردستان بۆ تورکیا گفتوگۆ دەکەین لەگەڵ بەڕێز بایرام بۆزیەر یاریدەدەری سەرۆکی گشتی پارتی سۆسیالیستی کوردستان لە ئامەدەوە لەگەڵمانە بێ. بەڕێز بایرام ئەم کاتت باش، ئێوە چۆن دەڕوانە سەردانەکەی نێچیروان بارزانی بۆ تورکیا؟ مرحبا. بله وەک تێزانین تورکیە هەم لە هەندور هەم لە دەربێ دناوا قەیرانی مەزندا دەرباست بێ قەیرانی ئابۆری جواکی دیپلۆماتیک و ناونەتەوەی بە قەنعاتامە سەدەمێ یەکەم وان قەیرانین تورکیە مەسەلا کوردە ji ber ku Türkiye ev 4-5 sale ku her hewlê Kurdan her hebûn û qazancê Kurdan ji bo xwe wek xeter û destnîşan dike û êrîş dike. Türkiye ev demeke dirêje ku êrîşê Herêma Kurdistanê dike bi hinceta PKK lê di aslê xwe de li wir divan êrîşan da gelê sivîl xesar dibînin, gundî dimirin, gundvala dibin û aliyê aborî jî millet gelek lawaz dibe. û her wiha Türkiye ev demeke ku tenê operasyonê askerî nake her wiha li wir bingehê xwe datîne û ev êrîşê wî bi dagirkirina Herêma Kurdistanê encam dibe. Tabii di zelaliyê de di rûda armanca Türkiye PKK bejî di neticê da di dawî da yek û xesar dibîne Herêma Kurdistanê bi van êrîşan hukmraniya Herêma Kurdistanê têk çiçe û li wir bi îstikrarî peyda dibe jiyana aborî siyasî têk çiçe. Ne tenê Herêma Kurdistan di aynı wextê da Iraq jî seranser ji van operasyonê Türkiye xesar dibîne, zarar dibîne û dibe sebebê kûrkirina aloziya siyasî li Iraqê. Tabii van mesela tenê mesela Kurdistanê mesela Iraqê jî ne, mesela Herêmê ye û mesela dünyayê ye jî. îro bê îstikrariya Kurdistanê dibe sebebê bê îstikrariya Iraqê ve îstikrariya Iraqê dibe sebebê bê îstikrariya Rojhilata Navîn ew jî bandora xwe li ser dünyayê nîşan dide. Ji bo vê yekê jî Amerîka, Fransa, Rusya, hêzên navdewletî eger bi dengekê bilin nebe jî nerazî bûna xwe nîşan didin. Divê em ji bîr nekin ku Türkiye siyaseta düşmanane li hember Kurdan tenê Herêma Kurdistanê nameşîne, li Sûriye jî dimeşîne û li wir jî Iraq û Amerîka û Rusya û hêzên din ji bo tefaqa Kurdan, ji bo yekîtiya Kurdan em bêjin hewl didin û dixwazin pêşiya êrişê Türkiye bikirin. Yani xuyaye ku ev êrişên Türkiye êdî vegeriyayê Türkiye êdî ev nerazî bûn Türkiye xistiye nava tengasiyê. Türkiye bi vê siyaseta düşmanane ya Kurd hem li ondur hem li derve wî xistiye nava neqebekê teng hem ji aliyê aborî hem aliyê dîplomasî ve bi qenaata min Türkiye dibe ku vê encamê vê tabloya dawî dibîne serlêdana Macron ji bo Baxdayê û hevdîtina wî bi rêveberiya Herêma Kurdistanê û her wiha ragihandina Macron ji bo piştgiriya Herêma Kurdistanê bala Türkiye jî kişan û Türkiye mecbûr ma ku peywendiyê xwe û Kurdan car jî nerm bike qedebe vê meselê boy ku zêde wî aciz neke û vê alozî zêdetir nebe dixwaze Kurdan ra peywendiyê xwe deyne. Tabii hêvî ew e ku ew ger carek da nebe jî Türkiye ve mesela Kurd di nava xwe da safî bike ji ber ku êrişê Türkiye li ser Kurdên Iraqê li ser Kurdên Sûriye sebebe wî Kurdên nava xwe ye Bakurê Kurdistanê ye eger Türkiye bikaribe peywendiyê xwe bi Kurdên Bakurê di nava aşîtiyê da bimeşîne di nava aşîtiyê da Kurdan ra bide bistîne û mesela Kurdbiriyên aşîtane çareser bike wê gavê hewce nabîne ku êrişê Herêmê Kurdistanê bike ya êrişê Kurdê Sûriye bike. Em hêvî darin ku ev dayîn û sendin zemîna diyalog çêke ji bo Türkiye û ji bo Kurdên Bakur û her wiha tabii divê em bangewazî her tim li PKK bikin ku ew jî nebe sebebê pirsgirekan hinceta nede Türkiye ku başûrê Iraqê başûrê Kurdistanê bê îstikrar bike. کەواتە بەڕێز بایرام باشبوون و بەهێزبوونەوەی پەیوەندیەکان لە نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا پێ دوایە کە چی لە دۆخی باکووری کوردستان دەگۆڕێت چ کاریگەریەکی دەبێت؟ وەکم گوت پرسیگرێکە ئەساسین باکوورê Kurdistanê ye eger Türkiye pêvajoya aşîtiyê bidomandana û îro piştî 2015 şer û pevçûn car zî dest pê nekirana
او چاره ترکیه حوجه ندین کو ایریش هرما کردستان یان کردن سوریه بکه جبر کو آن سیاست ترکیه او کو هر هبونا کردان هر قازانج کردان دستکفین کردان جبو خو خطر دبینه و ایریش واند که لی اف سیاست منفعت اویج ترکیه راجیتنه منفعت اویج کردان و هرم راجیتنه جبوه که ام هبید کن کو ترکیه مکور ببه کو اف سیاست کره ویجی نای و روز بروز ترکیه دخنا با تنگاسیه ایرو ام دبینن بحر سپیدا و ام بیجن لیبیای دا و سوریه دا با اروپای دا ترکیه گلک مشکلی وی پیدا بونه و امیجی سرچاوی مثلا کرده ترکیه اگر وگره نواخو آشتی آبا بکه و بکار به بکردان را سرزمینا وکهویه و برگاهن آشتیانه مثلا کرسافی بکه و گاوه مجبوره کو کردن پرشدن راجی دیالوگ داینه تشتی مهم اوه کو ترکیه نوها سر خمایه ترکیه تنه دکاره به پشکریا کردان به حوالبندیا کردان لحرم جارجی پشتاخو راست بکه و دکاره آلی آبوری و سیاسی و رومت آخوا بلند بکه اگر ترکیه به کردان را دناوا شارو پفچونه دابه او نکاره نه لحرم نه جیهانه به اختوره که سرکه و برومت باشە باشبوونی پەیوەندیەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستان کاریگەریەکی ئەرێنی دەبێت لەسەر چارەسەری دۆزی کورد لە باکووری کوردستان و واروەها پرسی کورد لە تورکیا بەگشتی بێشک ئەم زانن و ساڵێن بۆری داژی مەسەلا 2009دا دەما پێواژۆیە وەبوونێ هەبوون 2013دا پێواژۆیە چارەسەری وەتا دەست پێ کرد کاریگەریە سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانی بە تایبەتی سەرۆک مەسعود بەرزانی و نەچیروان بەرزانی و وەختێکژی ڕێزدار تەلەبانی باندۆراوان گەلێک هەبوون وێ گاوێ گەلێک ئەردۆغان تەشویق کردن جەسەرەت دان پێک و مەسەلا کورد دەینە سەر ماسێ و وێ مەسەلا بێچەکردنا پەیکێکێ بخە ڕۆژەوێ و وێ مەسەلێ سافی بکێ و ڕاستی وێ دەمێژی گەلێک حەورێ باش جی هاتن ئاوێتن گاوێن پۆزیتیڤ جی هاتن ئاوێتن لێ مخابن پشتی 2015 ji ber gelek sedaman Türkiye ve siyaseta xwe nerm û aşîtiyanê terkan û dest bi şer û pevçûnê kir û ev şer û pevçûn îro ev 5 sale hem li hundir hem li derve didome û Türkiye jî xistiye nava tangasiyek û Kurdan jî ji vê pêvajoyê gelek xesardîn ez hêvî dikim ku hem Türkiye li vê siyaseta xwe miqûr bibe ew hatûçûndina heyetên Herêma Kurdistanê û taybetî jî bi bandor û teşvîka Brez Neşirvan Berzanî Erdoğan belki cardî vegere li ser siyaseta xwe ya aşitiyane ji ber ku Türkiye êdî nikare vê pêvajoyê bimeşîne yani bi şer heta Türkiye nikare binêbe barê şer derkeve ew aliyê aborî aliyê dîplomasî da gelek barê giran li dixe ser hikûmetê û li ser gelê Türk û Kurdên Türkiye ji bo vê yekê riya aqil û riya demokrasiye riya aşitiyane ew ku Türkiye carekî din vegere li ser riya diyalogê û em bawer dikin ku Herêma Kurdistanê bi her awayî wê piştgiriya Tirkiye bike ji bo ku vê meselê safî bibe û her wiha jî Herêma Kurdistanê bi taybetî jî rêveberiya Herêma Kurdistanê di aynî wextê de karê di nava PKK û hikûmeta Tirkiye da dî navbencîtî bike û wan nêzîkî hev bike ev kabiliyeta Herêma Kurdistanê heye û ev jî şanseke ji bo Erdoğan ew ku bixwaze vê meselê safî bike. پێتان باشە کە ئەم جۆرە سەردانانەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی دیکەی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا زۆر بن؟ عفو مەفام نەکرد. مەبەستمەوەیە ئەم سەردانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا و بەرپرسانی دیکە لە هەرێمی کوردستان پێتان باشە کە بۆ تورکیا زۆر بێت؟ elbette em dixwazin ev berdewam kin ji ber ku tabiata siyasetê ew e ku yani diyalog her tim çêtir e ji nediyalogê eger diyalog hebe wê mesele werin qisedan wê taraf hev baştir fam kin wê mesele baştir werin zelalkirin û famkirin em hêvî dikin ku ev diyalog hatûçûn ne tenê salek 6 manda carek
زیادتر ببه جبر کو مثلا تنجی مثلا کردنه یعنی گلک وک هرکس جزانه مثلا تندرستی هی نوها شو با قورانا لهرمه لسر هر کسی باندور که خو خراب نشان ده علی آبوری حوجداری هرم کردستان و ترکیه به هویه و هر وا حوجداری عراقی و ترکیه به هویه یعنی لهرمه آشتی و آرامی و عالی امبیجن بختواری امکارن به هفرا یعنی کرد و ترک و کردستان و ترکیه دکارن دناو هوالبندیه دا دکارن ناو دیالوگ وان مثلا صاحب کن یعنی ام هویدارن اف دیالوگ دوام که و بردوام به و مثلا گاو بر صافی کرنه و ورن سرماسه ڕێز بایرام جگەل لە پرسی سیاسی پێدوایەکە و گۆڕانکاریانە چی دەبن یاخودە و کاریگەریانە چی دەبن لە سێکتەرەکانی دیکە لە ئەنجامی باشبوونی پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا دروست دەبێ؟ بله یعنی تمام پرسگرک د اصل خود سیاسی نه اگر ایرو ترکیه نرینا خویا هرما کردستان نرینا خویا کرد بگهرینه و کردان وک خطرنا وک برا وک هوالبند وک دولمند شخورا ببینه و گاوه نرینا ترکیه و بگهره یعنی ام هر تم دبیجن ترکیه دوی کردان وک دشمن نبینه دست نشانه که وک دوست وک متفق وک دولمندیه و آخا روجهلات ناوین ببینه و ام بیجن 400-500 ساله کو ترک بخواد بیجن قدرم و کردان یکه و گاوه لازمه کو ترکیه ام بیجن داخواز کردان یه نتوی دموکراتیک جیجی بکن ریزوان بگرن ام وک نمونه هبونه وان قبول بکن مافی وان چاندی کلتوری قبول بکن و مثلا دستگفتین هرما کردستان جبو خو خطر نبینن پکه که نکن هنجت ایریش هرما کردستان نکن بکاربن لسر و زمین پیوندی آوریجی پیش ببن ایرو امزدانن کو اخراجات ترکیه یعنی سندنا فروتنا ترکیه جبو عراق قازانجه که مزنه جبو ترکیه جب فروتنا مال و ملک جبو هرما کردستان و ترکیه گلک استفاده که حتی اردوغان بخود گوتن 2008 دا او قیران آبوریا جهان دا به سایه پیوندی هرما کردستان ترکیه سوکترین جوی قیران درباس بو بر حترین جوی قیران خلاص کرد ایروجی اگر ترکیه بخوازه دکاره پیوندی سیاسی لسر اساس پیوندی سیاسی به هرم کردستان را دیالوگا خو پیش تا به وک متفق اتفاق استراتژیک به هر تفگرن و جاری ام هر تند بیجن و جارا گلک جارا جهادیه گوتن کرد و ترک روجهلات ناوین دا دکارن به هر مزن ببن خرد ببن دولمند ببن مزن ببن لأف لسر اساس وکاویت به لسر اساس حقوق ناسیت به نه لسر انکاری و زورداری و ایرشکریه باشه ئێوە ئێستا استراتیژیەتی ئاک پارتی بەرامبەر بە دۆزی کورد لە تورکیا چۆن دەبێنن؟ مخابن بو 5 ساله کو ترکیه وک سریدا جی مگوت کرد وک دشمن شخورا دست نشان کریه و تمام سیاست خو هبون خو لسر دشمناتیا کردان آوا کریه حتی ام دکارم بیجن کو اف 5 ساله یکو ری نشان اردوغان داده MHP بخویه MHP bahçeliye نجات پرست خوینخوار و کو دشمن تمام هم کردان هم دشمن هر کسیه yani Erdoğan mukhaben evçen saleku ketiye bin kontrola Bahçeli ketiye bin kontrola Ergenekonjiyan u Nicat Perest Türkiye evji hem AKP roj broj dengevi kemtike unzanın 2019 da salakçuin jiber ve siyasete gelek bajarın mazın İstanbul'u Ankara İzmir Antalya onda kır dengevi tek şu yani ev siyasete Erdoğan ku ana dibin kontrola MHP daye zarar de AKP proje du parti je AKP vakatiyan partiya Davutoğlu u zanın partiya deva partisi yani xuyaye ku AKP roj broj ber tekçune veçe jbove ki eve siyaset ve çıka bu dome emne zanın le eğer Erdoğan be akli be u bu xaze jve pevajoya tekçune vergerine pevajoya ki kazanç kırne ve galiba ve siyaset ahoya Kürt bugorine nuha siyasete ki pırtund un düşmanane demeşine lejardi diyeceğim ev siyaset nameşe Türkiye'de her varidat ki navatangasiye
لازم نگه زودتر جوی سیاست غلط وگره و جاری کردن برای خبر دموکراسی و کردان را بکه نوا دیالوگه ام هیویدارن اف هفدیتنین برز نشیروان برزانی و هاتن چوندنا هیئت هرم کردستان بکار باندوری که ارینی سر اردوغان بکه دا کو جاری کردن ترکیه مثلا کردا وگره سیاست آشتیانه. دامزراندنی دو پارتینو لە تورکیا پارتەکەی ئەحمەد داودۆغڵۆ و عەلی باباجان هیچ تێڕوانینێکی جیاوازیان بەراورد بە ئاک پارتی هەیە لەسەر دۆزی کورد؟ yani partiya Davutoğlu و Babacan eğer mesela Kurda ne beji mesele demokrasiye da tişten baş dibejin yani kanebe lehember rewşa awertene dixwazin rewş li Türkiye normalize bibe ev sistema serokatiya teke kesi ortera be yani ev normen demokrasiye kanebe hatta seviyek cibci bibin u her vaha her doji car caran de mesela Kurda vek numune mesela zamanda tişte baş dibejin le ana marib nikare sad bovan her du partiyan tiştek beje İro tişteki rastı eve ku Erdoğan Türkiye bu problem ev ciye ku problem safi bka ev bu problem serokatiya ve siyaseta ve reveçuna ve bu problem u tane Kürt jve sistemi acizinin prani Türkan jve acizin u jber ve ku ev du parti jve qatiyan u AKP berbe ray hakem tek çuni veçe tabi peşta ve helbijartne peş çebinen anızanım tişte kucar diye edibejim dubare dikim yani Türkiye be siyaseti nuha be tamam dünya iradına va şerra daye bu Rusya era Amerika era Mısır era Yunanistan era İsrail era Suudi Arabistan u Irak era yani kad dostu Türkiye namaye u lhondurji Erdoğan tamamen بالتباهي تسليم وكما قلت او هذا نجات برس بوه دربجي كارن وك ارجنخونيان بوه و اف سياسه اگر اردوغان جوه سياسه ونگره اف سياسه و سر اردوغان بخواه جاردي دبيجن و زاخته دبي ام بكن هيفيدارن كو تركيا جوه ريا چوت غلط وگره بربريا راست بەڵێ بەڕێز بایرام پەیامەکانی نێچیروان بارزانی سەرۆکێرێمی کوردستان سەبارەت بە دۆزی کورد لە تورکیاوەیە کە شەڕ چارەسەر نییە بەڵکو ئاشتی چارەیە گەیاندنی ئەم پەیامە بە کۆشکی کۆماری تورکیا پێت وایە چ کاریگەریەکی دەبێت لەسەر چارەسەرکردنی پرسی کورد لە تورکیا؟ شش مبره هفت مبره وک ام شاندک پارتی ام دیگر رزدار نشیروان برزانه مقصه کربون هولره و مثلا جارجی هاتو روجه yani em gelek bavariya me be helwesta be rez nişirovan heye ku dixwaze ve mesela Türkiye mesela Kurdlu Türkiye riya aşitiyane safi be ve mesela be riya şer safi nabe neja aliye Türkan ve mesela şer بساعتك وهي نرجع على كردان ومنفعتها شر كردان راهي دوي مثلا مطلقه بريا اشتيانه صافي ببه وقنعتها من اوكو باندورا برز نشيروان برزان يجي وكسايتي لسر اردوغان هي لاردوغان طبي ثاني اردوغان سريخونن مخابن اردوغان وكم قلت هاتيه دور بيج كرن و ایرو پارتی که وک پارتی AKP نماید اصل خدا yani عقلیتی که AKP نماید تنه اردوغان هی AKP تونه AKP او عالی دزگهی عالی امبیجن بوچون تشتک نماید لی جارجی اردوغان ده انجام دام مروه که اوجی حساب خود مطلقا روشا ترکیه دگری برشاف و از باند هیوید کم کو ev gotara mesaja brez neşirvan berzani لسروی تاثیر که گوی خو بده په او زود رنگ جوی خطا شر وگره او جارجی دبیجم دوباره دکم او دوی مثلا کردا وظیفت که ویل سر پکیجی او جاران مجی او برز نشیروان برزانی جی او سروک برزانی جی داخواست کرده کو پکیک دست شر برده جبر کو شر هم خساره داده کردن و هم جی فرصت داده هزین ایریشگر داغرکر کو دیجی ایریشی کردان بکن و هرما کردستان به استقرار بکن
Yani ez hêvî darim ev daynûsendin, ev diyalog, ev hevdîtin mutlaka wê bandorekî wê hebe lê di kîjan merhelê de em ê temaşe bikin û bibînin. بەڕێز بایرام بۆزیێل یاریدەدەری سەرۆکی گشتی پارتی سۆسیالیستی کوردستان سوپاس لە ئامەجەوە لەگەڵ ڕوودا بووی.